Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalam kebirki gündörді uluk kılgan. Jana kebirki uwaktardy, kebirki aylarda uluk kılgan. Oşolorдун biri bul Cuma günü. Cuma günü İslam dininde çoğun manigeye, jana bul günde özgüçe ibadatlar işler kılınat. Bul günü kılına turgan sünnetler, ibadatlar var. Alarga toxtalıp ketken bolsak. Cuma günü eldin erkeklerden, musulmanların erkeklerinin köpçülüğü cuma namazına bargandıktan köpçülük çoğalgan yerde İslam dini özgöçe adamlar biri-birine ziyan berip turgan darajada boluş üçün bir neçe sünnetlerge göңүл burat. Alardan biri barganda, şunda çoğ çoğuluşlarga barganda tazalanıp, juunup, жақшы атыр жыттандык бару, жипар жыт менен бару, бул İslam dinindегі sünnetlerden. Cuma günü жана ayet namazlarda şunday el köp çoğulgan жерде İslam dini biröөгө ziyan berбесин деп ушундай тазалыкка өзгөчө көңүл бурат. Demek Cuma gününün sünnetlerinden biri bul juunup, taza, jipar jıt menен бару экинчиси. Ал эми үчүнчүсү Cuma namazga erте бару. Erterek barıp, daярданып, namaz okup, imam gelgenге чейин kütüp oturu. Keçikmestен barıp, başka adamlarga ziyan berбестен. Бұл жерде дагы өзгөчө белгилеп кете турган нерсе, Cuma günü keçigип келген адамдардан үстүнөн аттап алдыга өткөнгө дагы İslam dininde жакшы эмес деп айтылат. Başka adamlarga ziyan бербеш үчүн. Ал эми төртүнчүсү Kaf сүрөсүн окуу. Cuma günü Kaf сүрөсүн окуу сүннөт. Төртүнчү günü Şamdan keyin başlap, ertesi günü Cuma günü Şamga çeyин okusa, oşul günü okulgan bolup eseptilet. Emin üçün oşul Cuma günü Kaf сүрөсүн окуу сүннөт bolup eseptilet. Peygamberimiz Kaf сүрөсүн okugan, jana Kaf сүрөсүнүн içindegi maniler adamды ойгото турган, кыямат күнү абал кандай болот, адамдын иши, амалдары кандай болот, Алла Таалага барганда, жолукканда ар бир адам өзүнүн ишинен суралат. Ушул туурасында Алла Тааланын айтылган буйруктары болгондугу үчүн ушул Cuma günü Kaf сүрөсүнү окуу сүннөт болуп эсептелет. Жана Cuma günü окула турган сүрөлөрдүн бири бул Kaf сүрөсү. Kaf сүрөсүнү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazında окучу эле. Кээде кутбада дагы ушул Kaf сүрөсүнүн кебирки аяттарды окуйт эле. Эрте мененки багымдат намазында Cuma günü Sajda сүрөсүнү жана экинчи рекетте İnsan сүрөсүнү окуйт эле. Демек Cuma günü ошол багымдат намазынан баштап эле сүннөт иштер, сүннөт ибадаттар башталат. Ушул сүрөлөрдү кошо окуса сүннөткө ылайык окуган болуп эсептелет. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazında dagın şunday özgöçө kebirki сүрөлөрдү окуйт эле. Ala сүрөсүnü, ondan keyin Gâşiye сүrösünü, Cuma сүrösünü, Munafikun деген сүрөнү окуйт эле. Бул сүрөлөр içine kıyamet gününün avaldары жөнүндө эскертүүлөрдү камтыган сүрөлөр, адамды ойгото турган сүрөлөр. Ошондуктан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ушул сүрөлөрдү намазда кошуп окуйт эле. Себеби ошол күнү чогулган адамдардын бардыгы ыймандарын күчөтүп, Алла Таалага болгон мамилесин оңдоп, кетирген кемчиликтери болсо, ошол кемчиликтерди оңдойун, жакшылыкка, ийгиликке жакшы жаңы кадам таштайын деп Cuma намазына келишет. Ошондуктан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününün faziletlerini ayтканда bir namaz, экинчи намазга чейин, Cuma günü, экинчи Cuma günü чейинки күнөлөрдү кечирет деген. Жана Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde aytат, Cuma günü kim egerde kimde ушул Cuma günü Kaf сүрөсүн окуган болсо, ушул Peygamberimiz айткан сүннөттөрдү аткарган болсо, ал адам ушул Cuma günүнөн экинчи Cuma күнгө чейинки күнөөлөрү кечирилет, жана ал адамга bir nur жандырылып, жактырылып коюлат дейт. Demek kimde ушул Cuma günүнөн экинчи Cuma күнгө чейинки күнөөлөрү кечирилүүсүн кааласа, Peygamberimiz айткандай сүннөттөрдү аткарып, Kaf сүрөсүн окуп, Peygamberimiz ayткан сүннөттөрдү аткарыш керек экен. Эмне үчүн Cuma günü өзгөчө күн? Cuma günü insanга эң биринчи берилген буйрук Cuma günü болот. Жана Cuma günü kemçilik getirilgen Adam Aleyhisselam'dan. Oşun için
Cuma günü beyişten yerge düşürülgөн. Jana dagı özgöçe belgilep kete turgan nerse oşol cuma günü Adam aleyhissalamdın toobosu kabul kılıngan gün. Üçüncü nerse kayradan tirile turgan gün dagın oşol cuma günü bolot. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü avaldары kanday bolot, adamdardın avalı, günökölördün, soğupku erişkenlerдің avalı kanday bolot degen sürülördü koşup okup esketetiler. Dana cuma gününün sünnetlerinden biri bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e görük salavat aytu. Cuma günü özgöçe Peygamberimize görük salam aytış gerek. Arbi etken salamımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yetip durar. Dağı bir özgöçelük, oşul cuma günü bir belgili bir vakit var. Oşol vakıta kimde kim dua kılgan bolsa Allah Taala al adamın duasını kabul kılar. Oşonduktan kimde kim bir kıyınçılıkka uçurasa, kimdin garazı olgan bolsa, kimde kim üylönüştü, kimde kim bir turmuşka çıkıştı kalasa, kimdin oğrusu bolsa, kimde kanday mesele bolsa, uşul cuma günü özgöçe göңül burup Allah Taala'ga kayrılıp Allah Taala'dan sorasın. Oşol belgili bir vakta Allah Taala al adamdardın duasını kabul kılat, jana anı kıynagan uşul mesele çeçilet. Allah Taala barыбызды uşul aytılgan sünnetlerin bardığını atkarıp Peygamberimizden nurlu kılıp çizip ketken sünnetlerini, körsetken sünnetlerini atkarганга nasip kılgan bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.